none n'icyumweru cya 14 gisanzwe umwaka wa liturujia A. Abatagatifu kizahimbaza muri iki cyumweru, none ni mutagatifu Antoine. Kuwa mbere n'abatagatifu Maria Goretti, Dominika, Goderiva na Mwikitirida. Kuwa kabiri ni mutagatifu Odoni. Kuwa gatatu n'abatagatifu Itigari, Randrada na Adiyani. Kuwa kane n'abatagatifu Amandina, Irima, Mariana, Veronica, Juliana, Agustine Zao na bagenzi be bahowe Imana mu Bushinwa. Kuwa gatanu n'abatagatifu Amaria, Amaberiga, Rufina na Sekunda. Kuwa gatandatu n'abatagatifu Benedicto, Oruga, Sigisberti na Pio wa mbere. Ku cyumweru gitaha n'abatagatifu Yohani Gualberti, Epifania na Nabori. Abazagira bazina b'abatagatifu Kiliziya ibifurije kuzagira umunsi mwiza. Ibirangwa bya paruwasi. Padiri Omoniye afatanyije na komisiyo y'urubyiruko barashishikariza urubyiruko rwose kuzitabira Forum National y'urubyiruko izabera muri diocese ya Byumba guhera ku itariki ya 19 z'ukwa munani kugera ku itariki ya 23 z'ukwa munani 2026. Abifuza kuzajyayo batangira kwiyandikisha ku buyobozi bw'urubyiruko. Amafaranga y'umusanzu harimo na tike y'urugendo ni 14,500. Urubyiruko turabahamya b'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Padiri Omoniye afatanyije na komisiyo y'abana baramenyesha abana bose ko ari urugendo nyobokamana ikibeho hamwe na Archiepiscopi wacu. Urwo rugendo ruzaba tariki ya 18 z'ukwa munani 2026. Abazajyayo bakwiyandikisha muri kontabilite ya paruwasi cyangwa ku biro bya santrale ya Karembure. Amafaranga y'urugendo ni 13,000. Baboneyeho no kwibutsa abanimateri ba patronage ko bafitanye inama kuri uyu wa mbere tariki ya 6 z'ukwa karindwi saa 2 za mu gitondo muri sale nto ya paruwasi. Komisiyo kandi iboneyeho gutumira abana muri patronage izatangira ku mugaragaro ku cyumweru gitaha nyuma ya misa ya kabiri. Abana bazahurira mu busitani bwa paruwasi. Korali Saint Dominique Savio ifatanyije na komisiyo y'urubyiruko baributsa abanyeshuri baje mu biruhuko ko babateguriye igikorwa cyo kubakira mu biruhuko. Bienvenue en vacances kizaba kuri uyu wa mbere tariki ya 6 z'ukwa karindwi. Saa 10 ni igitaramo cy'indirimbo n'isengesho ryo gusingiza Imana. Saa 11 ni talent show, muzitabire muri benshi. Umuntu wataye indorerwamo z'amaso yaza kuzifata mu biro bya santrale. Ibirango bya santrale. Ubuyobozi bwa groupe vocationnel buributsa abayibamo ndetse n'abandi bifuza kuyijyamo ko baterana none tariki ya 5 z'ukwa karindwi nyuma ya misa ya kabiri ku mashuri. Gahunda yo kwitungira paruwasi. Impuzamiryango remezo ya Kamukobwa, umuryango remezo Bikira Mariya utabara abakristo, ni ku cyumweru gitaha tariki 12 z'ukwa karindwi. Na impuzamiryango remezo ya Rugando, umuryango remezo Mutagatifu Inyasi Antioki. Abarangwa bazasezerana kuwa 11 z'ukwa karindwi 2026 i Gahanga saa 9. Didier Hakizimana azasezerana na Denise Nyiranzabandora. Korali zabaririmbira ni Sainte Therese.
abarangwa bazasezerana tariki ya 11 z'ukwa karindwi 2026 kuri fuwaye saa 9. Lionel Irakoze Butera azasezerana na Neri Umutoni Wasi. Korali zabaririmbira ni Kristo. Abarangwa bazasezerana tariki ya 12 z'ukwa karindwi 2026 i Gahanga saa 8. Silvestre Dushimimana azasezerana na Aime Rosine Salamu. Korali zabaririmbira mu rumuri rwa Kristo. Abarangwa bazasezerana tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2026 i Gahanga saa 7. Theophile Mazimaka azasezerana na Vestine Mukantwari. Korali zabaririmbira ni Sainte Therese. Abarangwa bazasezerana tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2026 i Gahanga saa 9. Jean Bosco Twizerimana azasezerana na Ariette Umuhirwa. Kazimire Kwizerimana azasezerana na Fabiola Tumukunde. Derike Niyondagije azasezerana na Gerardine Nyiraneza. Korali zabaririmbira ni Sainte Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2026 i Gahanga saa 8. Victor Sininginga azasezerana na Denise na Nadine Cyuzuzo. Korali izabaririmbira ni Senja y'Igasogi. Abarangwa bazasezerana tariki ya 23 z'ukwa karindwi 2026 i Gahanga saa 8. Jean Chrysostome Hategekimana azasezerana na Florentine Uwamahoro. Korali zabaririmbira. Korali zizaririmba ku cyumweru gitaha tariki 12 z'ukwa karindwi. Misa ya mbere ni Saint Dominique Savio. Misa ya kabiri ni Korali Ibyiza by'Ijuru y'Ikarembure. Misa ya gatatu ni Paul Cantores. Abazayobora umutuzo ku cyumweru gitaha. Misa ya mbere ni abakarismatike. Misa ya kabiri ni abasaveri. Misa ya gatatu ni abareji. Icyo Papa yifuza muri Nyakanga gusaba ngo ubuzima bw'ikiremwa muntu bwubahwe. Dusabe kugira ngo ubuzima bwa muntu bwubahwe ku nzego zose kandi burindwe mu byiciro byabwo byose, hazirikanwa ko ari impano y'Imana. Itangazo: abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ishami ryacyo ryo gutanga amaraso bazahurira n'abagira neza biyemeje gutanga amaraso ahabwa abarwayi kuri paruwasi ya Gahanga ku cyumweru tariki 12 z'ukwa karindwi 2026 saa 3. Muzaze muri benshi mutabare abarwayi mutanga amaraso. Gutanga amaraso no gutanga ubuzima. Mwamfashe dushimire Padiri wadutura igitambo cy'Ukarisitiya.